Anasını soyamam. Atigen mehmaz iş bol. Men viktig når du gjør det. Salam dostlar, yeni vloglarım hoş geldinler. Bugünkü vloglarım bolsa, bugünkü bir günlük işimi tatmakçı. Bekçi iş qilganman, çok oylab baxsam, şoňaşqa tatib olay bugünkü günni. Eng muhim iş bolsa, bugün meniki məşq qilgan yerim burundan tatib məşq qilgan, anakin ders o'tilgan ya. Şu yerda hozir qizlar davomli o'zlari darsni davomlashtirib o'tadi, serik darsichu. Şoňa bugun meni eng oxirgi bir kun yozliq ta'tilning oldida shuning uchun sen kelalamsan degandi. Aslida faqatlam vaqt yo'q, chunki bekchiq ish bor bugun qilgan. Shuning uchun ma'qul bo'pti bodim deb bormoqchi. Bugun bir ko'rib boqaylik, yana sizlarni birga olib boraychimi? Oy, nazaq tayyorqim qilay. Uxlab qop atdiganda shunda xo'shaqmay o'tdi. Amsa yelkirshaylik. Nadia, men bilan o'ynab turamsiz. Men kirib ishimni qilay. Ma'qulmi? Bu zanjirni men qaytirib bering, ma'qulmi? Bolla. Yüzlerimni ancha boyab oldim. Endi ishdan chiqsam bo'ldi. Ne? Chopon kiyamdi. Ille çapın yavvarmam. Bana Chopon ovalamsan? Avallam şu. Soğuk gelmeyen çapan giyi var. Bu peyze amastımdı teşya. Pek soğuk gelmeyen. Uydu. İşte böyle çoğaburu ısınma nasıl? Böyle uçayım. Hay, mağam dokam di Daniel. Hem makul. Çıramaz, mağam dokam sen. Ne kilidi? Norvegiya havası. 2 gün aptab chiqsa 5 gün yomg'ir yog'di desin. Havo beknach. Burun maşını haydislam to'xtaydigan bola hozir mashinani haydisini to'xtamaydigan, ichib pishadigan jil bo'lgan bu qoldi. Ha? Miyada adamlar pek chiq biliq tutadi. Mishada biliq tutadi adamlar. Kelib pek cho'ng ashta laks degan Norvegiyaning peyz biliq chiqadi ekan bu yerda. Pek chiq. Anasını soyamam. Ben kahveye jürek çıkaraydım. Çıkaramam.
Әттеген бәк мазыш болдым. Әттеген saat 11'de doktorum bağlayıp bağantım verip qısam bugün əməsdi əddi deydi. Tünü gün deydi. Şu an əbubduğunda bolsa da binib gəldi. Biraz gəqsanmışda işçi mənə 101 vaxt qalğan heç qıdım boldu. Müşqıdımlıq vaxtım o. Əslində şu ötən qıdım xata isimni tutub bilib berib dikəməndik. Ötküz itib berib dikəməndik. Şu an bugünkü özgərtib qoyğandik. Şu an maqıdım, yanaşda qıldım. Qoyman neyim üçün bək əstuş qabiliyyətim vəhşi nacarlışıb gitbardım. Faqatlam isim tutamayma bir işlani. Anakin net çıqıdım tekşürüb, anakin ma saat 12'de bilimni tekşürüdügan, bilimni tekşürümiz, bilimni davalaydıgan, azraq masaj qılıb, toğuddan keyin ağrıydigan bu qaldı emas, şunun davalılığan, kildiğanğa net çıqıdım, qarab getdim kalendarga, bugünkə. Şu hazır vaqt toşqichi, şunu yerdə birdən oturub çayını içib bitib, ma qız alğandı dadısı qarab tursa, mən kirkitib bilimni davalab çıxıram. Şu bek iş buldum cümlemiş əstiş qabiliyyətim şundan nacarlış gidib bardım istanım, şundan buldum. Rast gəlsəm keyfiyyətim bek nacar bu qaldı. Bek dolu unutmuşdaq vaxt isimdə çox tutamayım, unutub qaldım. Yaxşı kitəmə. Həmimiz yaxşı kitəmiz. Əmsə saat necə oldu? Yəni 7 minut vaxtım qaldı, əmdə kirkitib bilimni davalab çıxayım. Masaj qıldırıb çıxayım. Xoş, yeni görüşəlik. Maaş kısmı kırış bir yeran buldu. Teşin çok meydan buldu. Çünkü teşi yağmur yapar tutuk. Så det du starter med, du stiller deg da, setter deg først på benken, og så strekker du ut beinet. Det er der foten din blir stående, ikke sant? Helt på tuppen av kanten av benken. Lenger fram, lenger fram, lenger fram, lenger fram. Sånn ja. Strekk fram ditt høyre bein, det er der du skal stå. Og så reiser du der. Så legger du da det andre beinet opp på med venstre foten opp sånn. Og så er det viktig, hvis du tenker at du har et belte her, så skal du tilte opp på den motsatte siden, på din venstre side. Så tilt opp bekkenet, stram magen på den siden her, og press hofta fram. Sånn at du ikke kjenner noe i ryggen. Du skal kjenne det på framside lår. Så da går du rolig ned. Gjør det nå. Stram magen, stram magen, stram magen. Stopp der, og så opp igjen. Bra. Og her kan du gjøre da så mange du klarer. I begynnelsen så ser det ut som at 5 kan være nok for deg. Nei. Ja, 5 er antageligvis, ja, kanskje 3. 3 er nok per bein. Og så kjører du da 2-3 sett. Ja. Jeg må stoppe litt her. Ja, du trenger ikke stoppe. Du kan bare gå dynamisk opp og ned. Ja, dynamisk opp og ned. Og så mye. Ja, så det du gjør da, tilt opp, tilt opp, tilt opp, stram magen. Skal vi se om vi kan få det til at ikke det gjør vondt. Stram opp. Bedre når du strammer? Bra, der har du svaret ditt. Da var du for lite på med magen. Skru på, stram opp, og så senk deg rolig ned. Og så opp igjen. Bra. Var det der? Går greit? Inn der, opp på siden. Hvordan er det, Gunniga? Ikke så mye vondt. Ikke så mye vondt. Ok, så det er bare her nede i det området. Ok? Maşinaydı, kuşam akmayla oldu yazdı bu kızalga. Benim keyfiyetim adı bir keyif hava okşuş. Klaptı da ahır iş klap oyuncur bebişim. Ve ahır toxtudi bu kızal ahır kegen çalın üstüge hazır yol vəhşi maşıncı qılıqım. Bək trafik bulduğan vaxt buğankin bək tərsi gəldim. 40 minut gəldim. Bu qız deganın yarım saat çıxdı. Axırki 10 minut uxlaq qaldı. Hazır uxladıdı. Mən bugün mamprun mən işqılğanam dərs ötüğən yerə kilməni getdim. Hazır gəldim. Atiyen yaxı doktor xanım ayırıb bu iş qılıb öyə gedib tabaq yapır. Moç bu getdi.
Şu hazır keldim. Bu yerdə çünki mən ötən il 2-ci ayda başlap toxtağan emasmı? Nostiga qızqınlıq qilib deyəndək işlər bilan şuna. Lakin mən tərbiyələb çıxan qızlar məşədə davamlaşdırıb atıdı. Şun bir ən axırı gün tox yazıq tətilindən ki, ən axırı günü şunun üçün kəsən kilib bir qızlar bilan xoşlaşıb, bir məşqlərini görüb kəsən də telefon qıpdı bir yerdə işləyən ayal. Mən işlərim məsul ayaldı. Şu an kilib hazır mən bulanı körüb əməkçi. Aval işçiyə kırıb video tatamamdım bilməyimə. Lakin sonra baxsam buldu. Ondan olsa kırıb baxay. Məsələn video tatalab qalsam uçaq sələyim göstərmə. Xoş. Ana. Şimdi yağmur yağıp yıpırmakla. Kız yağmurda yürüyüp yap işi bu çarpıp tuttu. Mana men. Aman. Video pasam bulamda bulmamda bileyim. Hello. Gel kalın.
Welcome to our Madem ki yıllığa vaxtıda mən yox olub qalğan buldum. Beycan, pek yaxşı gördüm. Siz gülmeysiniz, siz yeşil gülmeysiniz, siz kırmazsınız. Hadi, sevmey. Oyuncak. Şunlarla bugünkü bir günümüz tügedi. Hoş. Bakılacağız. Bizim başladı. Müzikini başlaştırıp şıklaydı kaydı. Kaftamda toxtum alındı kız. Hadi yığma. Marş koyup durma. Öy kep bulduk. Əmdi öy kirkitib, bu qızdan keşik tamaqını beritib, uxultub, özüm uxlab degендek. Әттеген saat 6'da turup önümüzün çıketken hazır keç saat 6 bulay deptu. 5'ten 40 kuş ötüptü. Keş hesap oycun. Xılı uzun jürüp tuğcumu bir gün aldıraşmış taxcuduk. Şunanlar bilgenki paliydim. Tilgidi bilgenki vlogramni köygünanlağı rahmet. Sizlerden hammanlardan miş vakti hayırlik bolsun. Aman bulunla. Kiler qetimlak vlogda görüşeylik. Hoş.